ramstek kumak od zelenog papra i za to ću si prvo spržit na masti domaćoj, ovak malo mladog krompira jer volim to jest uz to, kada ti velim. Manje kruha onda jedu. I evo dok se krompirići lijepo prže, ja ću si pripremiti sve ostale sastojke za ovo fino restoransko jelo. Znači, treba će mi oko 2 decilitra temeljca goveđeg, a pošto nemam, nastopit ću goveđu kocku u 2 deci vruće vode i to ću sad staviti sa strane. Idući korak je pripremiti si stejkove. Imam tu 2 komada ramsteka koje sam prije 2 dana posolio i znači preli uljem da plivaju u ulju i da ih pokrije ulje. Znači, pravilo je što dulje oni stoje u tom pacu, znači u tom ulju, to meso bude mekše i bude podatnije i finije za jest. Krajnje je jednostavno. Može stajati prek 5 dana, bez problema, i onda budu baš onak prva liga. Na ovaj način u zelenom papru se inače sprema znači biftek. A ramstek i biftek su 2 komada mesa jedan do drugog, znači kod krave gdje ona ima te kost, s jedne strane ramstek, s druge strane je biftek. Biftek je znači bog mesa i on je baš ono mekano i baš ono kak treba biti, to je bog kravljeg mesa. A ramstek je onak malo lošiji, ali sve jedno može ispast super i može biti jedno onak fino restoransko jelo. Bitno je znači da ga ovak napacaš dan, dva, da stoji u ulju bar malo, da on popije ta ulja i to ulje ga dosta omekša i onda on bude onak baš pravi. Sad ću ramsteke malo ocijeliti, izvaditi na dasku i pripremiti za prženje. Malo ih obrišam samo kuhinskim ubrosom, da nisu baš toliko uljavi. Znači ramstek može se prodavati sa dijelom te kosti ili ovak bez otkošten. Ja kupujem ovakve, znači u Lidlu imaš kupit, budu baš fini. I on ima ovak jedan bijeli dio ove masnoće i to moraš skinuti s mesa. Koliko god ti primamljivo zvučalo i to sprši da to pusti svoje, ako to ostaviš na mesu, onda ti se ono stisne iz grčice onak. I to nije dobro. Znači treba skinuti tu masnoću i to ću napraviti nožem. Evo. Jedan. Evo ga. Skinuo sam opnu, sad ću završiti krompir, a onda idemo na pečenje mesa. U međuvremenu bom suknuo jednog Jamesona, čisto za dobru volju. Aj živio. Čisto za informaciju, za ovo jednostavno jelo mi treba vrhnje za kuhanje, zeleni papar u salamuri, 2 deci ovog temeljca o kojem sam ti pričao i 1,5 deci konjaka za pompirenje. To je to. Papar u salamuri je gotovo nemoguće naći, pa sam ja sebi napravio svoj. Kad sam stavio meso, kupio sam papar zeleni u zrnu i stavio sam ga u salamuru. Znači salamura je omjer vode 1:3 s omjerom soli. Znači ako staviš 3 deci vode, staviš 100 grama soli. To je to. Pa ako ćeš već stavljati meso u pac, onda stavi i papar u salamuru si, jer puno je bolji rezultat nekad je on ovak, ovaj suhi, ne? Tu drugačiju teksturu daje i puno je to bolje. Pripremit ću si i tavu za pečenje ovog ramsteka, znači najbolje su ove teške masivne od ljevanog željeza. Te najbolje drži temperaturu, njima je rezultat najbolji. Drugo se ovaj krompir peče taman za još jedan Jameson. Po meni znači nema boljih krompirića nego one koje sam izrežeš i ispržiš na masti. Puno su bolje nego na ulju, bar meni. Meso prije prženja obavezno treba biti sobne temperature, znači dobro je ovak dok pržiš krompirića izvaditi ga van i staviti da ono fino dođe na tu temperaturu da nije hladno. Evo, krompirići gotovi. Vadim van. Odmah stavim grijat tavu za steak. Krompire posolim i maknem za kasnije. Tava za pržit ove stejkove treba biti jako vruća kad bi se te pore zatvorile, pa ću je sad staviti bez ulja grijati jedno 2 minute. Ova tava sama po sebi ne zahtijeva puno ulja, pa je neću uljit, nego ću stejkove premazati s malo ovog ulja kojem su bili u pacu samo s jedne strane. Kad se tava dovoljno ogrijala, stavljam svoje ramsteke na premazanu ovu stranu uljem u tavu. I hoću čuti ono fino lijepo cvrčanje. To je koliko je hoće čuti. Sad ću malo lagano smanjiti vatru. I ne diram njih 1 minutu. Znači niti jedna tava nije ista, niti jedan plamen nije isti. Znači ove debele tave ljevanog željeza daju puno više topline i na njima se puno kraće to peče, recimo nego na ovim tankim tavama
tam puno brže izvana dobija, a unutra ostane onak baš sirov. Nijedan plamenik nije isti, neko ima 2 kW, neko 3 kW ovaj plin. Tako da najbolje je probati. To se radi znači isključivo vizualno i probanjem. Nema nekog vremena, ali optimalno bi bilo otprilike oko 4 do 5 minuta sa svake strane. Ja ću peći ovog sad 3 minute s ove strane i onda ću ga okrenuti. Znači najbolje je probat rukom, prstom probat po mesu i vidiš, po tvrdoći mesa znaš kak je pečeno. I zato vele da imaš ovak poru s dlanom. Ovo tu je kao kad pipneš ovak sirovo meso, ovo bi bilo neki red, ovo je medium red, ovo je medium i ovo je well done. Probaj. To je neka tvrdoća koju moraš dobiti, tako ćemo mi i ovo gledati. Po odrescima je najbitnije ne prčkat previše i nipošto ih vilicom ići bušiti ili okretat, nego ovak rađaš špatulom i rukom, ni to tak jako vruće. Ja ih hoću speći da budu onako otprilike malo jače, srednje jače pečeni. Da ipak ostane sokova, ali da nije to onak presočno. Evo, pržim ih oko 3 minute s ove strane, sad ću opet malo pojačati vatru i okrenuti svoje odreske. I nepunu minutu nakon okretanja ću opet smanjiti vatru na najmanje. I sad možeš probati svoj odredak prstom, nije gornja strana tako vruća. Lagano tipu stisnut. To bi bilo po ovom mom testu sad red. Znači još je trebam prići. Ne znam jesam napomenuo, ali meso vilicom neko što ne smiješ probadati ili okretat, jer onda sokovi isture van i onda izgubiš sve blagodati tog stejka. Znači najmanja vatra 3-4 minute sa svake strane, a onda ćemo vidjeti. Jaka je sam kad staviš tako da se te pore instant, da toplina prodre i da se instant pore zatvore. Evo nakon otprilike 3 minute meso ću sad okrenuti nazad na ovu prvu stranu. I sad mnogi ga znaju stavljati dolje u pečnicu na desno da ga završe, a ja to napravim na način da ga poklopim. I sad još sa svake strane ovako poklopljeno ga kuham 1-2 minute, to je pečen. I sad temperatura se stvori ko u pečnici okolo i ona prodre unutra i baš ga onak fino završi. Neće biti to presuho, bit će po meni onak taman. Evo, znači 2 minute ovako. U međuvremenu si pripremim dasku gdje je bilo sirovo meso okrenem na kontra stranu, tako da počista s ove strane, jer ne želimo salmonelu ili neke tak. Pripremim si pola deci konjaka i procijedim papar ovaj van i salamurin. Pripremim vrhnje, pričekam otprilike još minutu, onda ću otklopiti, okrenuti još malo poklopiti svoje stekove. Sad mnogi to ne rade, neki rade, gle, meni je ovak najbolje i bude mi najbolje pečen, pa sad vidi. Pripremit ću si jedan ubrus za obrisat ovaj poklopac. Evo nakon otprilike 2 minute otklopim, obrišem poklopac, okrenem stekove, te poklopim na još 2 minute. I evo još otprilike 2 minute da vidimo. Sad ću probat steak onom svojom metodom opipa. Usudio bi se reći da je to po ovom opipu. To je neki medium. Stekove ću sad izvaditi ovako na dasku, znači na čistu stranu, nikako na onu gdje si ima sirovo meso. I poklopiti ovako ovim poklopcem da se oni fino upare jer se ne jedu nikad. Znači meso ovo mora odmoriti 5 do 10 minuta da se ti sokovi prožmu unutra. I to ti je taman dosta vremena da napraviš ovaj svoj umak od zelenog papra. A on se radi na sljedeći način. Da na ovu istu tavu na kojoj si pržio meso dodaš par kapi ulja. Ajde žlicu 2, ne više. I staviš unutra pržiti ovaj zeleni papar. Pa tak, 1 minutu mu treba, ne više. Evo kad papar počne ovak pucat, kad si ga lagano preprži, uliš unutra konjak. Flaviraš, ne baš uspješno, ali nema veze. To je to. Uliješ unutra ovaj temeljac 2 deci. Pustiš da malo dima sam napravio. Pustiš da zakipi i reduciraš ga lagano, pa 1 minutu 2 nek kipi da se reducira na jedno
par žlica. Uz normalno ovako lagano miješanje. I evo nakon otprilike 2 minute uliješ unutra, pa za 2 deci, dosta, 3 vrhnja za kuhanje. Ne treba ti previše omaka za ova 2 stejka. I uz lagano miješanje pustiš da prokipi. Se malo zgusne. Kad si ulio ovaj temeljac unutra, onda si usput i deglazirao ovo dno s posude i to ti pokopi sve ove okuse od mesa, tako da umak izrazito ukusan. A evo, to je to otprilike, gasi. Fino se zgusno. Poslužujem na način da na tanjur stavim ramstek i prelijem ga znači ovim umakom od papra. Lagano ću još to sve samo posoliti, makar je meso soljeno u onom pacu, ja volim slatko. I evo ga, to je to. Ajmo jesti. E pa da vidimo. Jako ukusno. Znači minimalno je rozo to u sredini, malo. Što znači da sam ga malo jače spekao nego inače kako volim. A svejedno je ukusan i sočan. Krompiri su to ovak, čisto radi reda. Da je stajalo meso u pacu, još koji dan više bilo bi još bolje. Uz to poslužiti neku ovak pivicu, najbolje crna, ja imam pale ale sad, nema veze, Crafters. Dobri ste dečki. To je to. Eto, to je način na koji ja pripremam, znači ramstek u ovom umaku. Ako imaš neki bolji, javi mi, reci mi gdje griješim, ja volim naučiti neke stvari. U biti meni je ovo ovak skroz ok, ja ga volim ovak. Sad ima drugih 100 načina, neko ne poklapa, veli da je to sveto grđe. Umak je perfektno, znači paša uz ovo meso, fenomenalno. A ako ti se svidi ovaj moj način pripremanja ovog jednostavnog jela, daj like dolje za video. Ako nisi, pretplati se na kanal i to je to. Možeš pogledati još koji od mojih videa i uživaj. Dobar tek, bok!